Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe an haray ko min Iloba, Ilo e la diaspora africaine. Hande ko samedi 1er novembre 2025. Voilà, haray mi do yafino buyo live do. Mi waɗay mo e pular. Voilà, haray mi tawi mi wippito ɗo mi ara parce que 14h amen ga 13h heure de Conakry meɗen jogi live solidarité pour la Guinée donc ko fi Cagnoton donc oɗo ɗen live ɓay haray ko live momi waɗano prévoir parce que ko 14h c'est-à-dire dans 1h50 minutes dans 1h voilà 1h40 minutes mi waɗay live go donc hari mi falano nun oɗo live wona mi waɗa mo ñandere go mais kono mi inni habbo mi wippito tu mi waɗa mo quoi parce que c'est très important famudir wonde surtout e ɗengal men ngal quoi ɗengal pular c'est important. Merci beaucoup onon déjà arɓe ɗo wonɓe wadde cœurji haray Al Husseini haray on jarama on fo moɗon on weltanama bari Ibrahim voilà Diallo Saykou on fop on weltanama Saykou Mar haray toujours présent Mamadou Siré haray on fo modom voilà donc merci beaucoup Mamadou Saliou, merci Ali Al-Seini bonjour à toi, voilà donc haray do on sendita e moƴƴa live on e waɗa moye pular c'est à dire no wodi ko andanɗa hoore mani taw vraiment c'est important argol yew sendoɗen ɗo quoi sendoɗen ɗo parce que so ndaari piiji ɗin no ɗi woni yarde noon ko meɗen so ndaari piiji ɗin no ɗi woni yarde noon on taway vraiment hikka jama men on holli jasere buy ko wona seeɗa holli jasere jama men on holli jasere wallahi yeso o Mamadi Doumbouya Ibrahim Bari veut intervenir mais miɗo yafini Ibrahim Bari miɗo yafini quoi parce que mi faala wadde o live ɗo heña mi marta quoi parce que meɗen jogi live go kadi fi Cagnoton ko Tidiane la puissance haray miɗo yafini quoi s'il te plaît c'est-à-dire jasere molanande waɗi ko leydi meɗen surtout non ko yehi non e fi leñol men ngol moƴƴa noon parce que min miɗo habbino leƴƴi ɗin fop miɗo habbino yo jaasu han heddo leñol men ngol c'est-à-dire min mi sikkuno num enen mo fijiri en fi diina kan diina l'islam mo fijiri en e muɗum min mi sikkuno num mo fijiri en ɗon wallahi billahi en andinaymo ko no wiyete ɗen min hari ɗum ɗon min miɗo waɗi ɗum e ɓernde min sincèrement min miɗo sikkuno c'est-à-dire leƴƴi ɗin fof e aduna on no wawa no jasinede hara fi diina kan si hewti ɗon c'est-à-dire en wakkiloto mayde nden kono e rekkilata wallahi e ngal ɗo lagine hay fi diina kan en yii ko yimɓe buy iwtiri ɓaawo sanamuji yejjiti fi diina mum kan encourage sanamuji terti diina mum kan ɗum ɗo koko hulɓinila mi sikkano wonani min ngalaw mi sikkano jama lagine on yiyay surtout haaloɓe ka haala komi haalata ɗo ɓe yiyay Mamadi Doumbouya no ƴetta kamilure nden no huɗora wallahi billahi talahi hiɓe wawno c'est-à-dire hiɓe wawno waɗude ko watte kon fou mais hara na wigol mo wondema kanko on ɓe sutanaymo mais kono en ndaari en yii ko ɓe woni e wiide ɓe sutanayi Mamadi Doumbouya ɓe tambitoto candidature Mamadi Doumbouya on candidature Mamadi Doumbouya on c'est-à-dire en yii ko Fuuta ko ministre ɓe Mamadi Doumbouya ɓe yehi Fuuta tummidiri jamaji ɗin fou
jam nade jamaji din fo jama fi yo ben don innu wondema be sutanay Mamadi Doumbouya be yobanay mo hay caution makko en yidum hay labe fi kala wobbe go yalti demanti si rewbe go yalti inni dum ko fenane kambe be anda fi mum mais kono hebike labe sonnabe immibe acci jabi korompede fewta aduna Allah fo anda no andi si wadi video yaltay be fewti aduna Allah fo be inni wondema menen ko menen labe do de meden landi Mamadi Doumbouya yo presento meden faala men yubi caution makko hino do dum do de ngen yidum do labe sawdi ken yidum do Fuuta en yidum do Fore en yidum do Hotguine en yidum do Baskot en yidum do partout e der leydi ndi manipulation démagogie c'est-à-dire en holli jasere dum do holla wondema dum do holla ho wondema ko Fuuta fo wadi holla dum de silan wolde do mi généralise mi wata généraliser quoi je ne généralise pas mais si mi do wolude mi wolay en tant que Guinéen déçu c'est-à-dire en douanoka hebude Guinéenbe wakkilotobe wallitagol ko boni ha nyoli sifa ko Mamadi Doumbouya e CNRD eɓɓi wadgo lagine do ko boni ha nyoli tawa en heɓa yimɓe meɗen wiitiɓe ko julɓe musidɓe am julɗo e rewowo sanamu ena gotum julɗo wiitiɗo julɗo on ɗon no woodi sadi no woodi ha honto yaadoton o jooɗo o fewte o yewte anda julɗo yewtima anda gonɗinɗo yewtima anda hooliɗo Allah ko goto yewtima mais kono hande en yii no wona yewtirede no en yii mawɓe meɗen tigi mawɓe meɗen halfinaɓe Fuuta en yii no ɓe woni yewtirde ɗum ɗo de non ɗum ɗo koko histoire on mandinta ko ɗum waɗi simi inni on e ngal on ɓe jasini en moƴƴa non harawina seeɗa ɓe jasini en ko tiiɗi parce que Mamadi Doumbouya ko kanko e CNRD on ko ɓe eɓɓi waɗugol lagine kon wallahi billahi tallahi si tawi tun ko a julɗo si tawi tun yiɗa hooli Allah ko goto ko hara yiɗa felliti hara koko nder suudu ma tun jooɗiɗa fewtuɗa jomiraɗo ma on hiɗa andi o daginantaɓe o laatinantaɓe konko ɓe eɓɓi ɗon kon par ce que konko ɓe eɓɓi ɗon kon ɗum ɗon hina ko gasata en inni wondema jama on wawetake lamminirede wawetake laamirede doole hiɗa wawi ɗaɓɓirde laamu ngun doole mais jama on sa inni ko doole laamortaɓe laamu ma ngun haray ngu yari follere yaha ɗaɓɓira laamu ngun doole wano fewndo ɗo de ni no situation woniri ɗo de ni mo be no wawi wadde doole aɗa ƴetta laamu ngun par ce que haray no dagi par ce que ko doole wona hollede jama on mais si tawi non hawri a ƴetti laamu ngu a inni wondema hunde kaari an arɗa ittugol ko hunde kaari arɗa waɗugol an ko fiyo jama on réconcilie hande kadi wona e goto maayi fi politique hande kadi wona e goto holle jaggu hande kadi wona yo wujje hande kadi c'est-à-dire wona e waɗe leƴƴi joni an a ari a ƴettiɗi engagement ji ɗon fo a huɗike a signi si tawi non a waɗi sifa ɗum ɗon goto dowa kama ɗowtude hande non lagine sabu Mamadi Doumbouya en yii ko ɓiɓɓe leydi ndin yalti wirti hoore muɗum sabu Mamadi Doumbouya Guinéenjo on
c'est-à-dire ƴetti valeur ji mun ɗin fo piiti ko leydi ɗum ɗon hina fowde mais hen hiyi himɓe buy waɗuɓe ɗum Allah waɗi noon no woodi himɓe buy jogiiɓe position momi jogii o wiiɓe ɗum ɗon wawata wonde wiiɓe kadi wallahi kamɓe waɗuɓe ɗum ɗon ɓe fo ɓe hersoye kamɓe waɗuɓe ɗum ɗon ɓe fo ɓe ninsiroye wa mayɗo mo yaafaka awa haray ko yon andu wondema jama on fetali taw onon waɗuɓe ɗum ɗon ɓen ko yon andu wondema meɗen suti on meɗen weltani kadi jomiraɗo on par ce que meɗen andi kala ko yiwɗa Allah waɗi si tawi tun hawri ko a gonɗinɗo ko a julɗo harayɗa andi ko ɗum ɗon kadi haray woni ko moƴƴi onon ɓe Allah par ce que ɗon andi lagine wata no moƴƴirde ni tun jaka on andi ko seeɗa seeɗa piiji ɗi yaltirta ko Allah holli en ɗo hikka hiyanɗen gite meɗen ko o ngalaw mo Allah holli en ɗo ɗum ɗo si Mamadi Doumbouya arano kadi darti kadi waɗi ko waɗi ɗo kon e wawata no andude ɗum ɗo ko honno wawayno ɗen andirde sifa wano ko sellu balde en waɗi ɗo si tawno Mamadi Doumbouya ñoƴƴano han hewti ɗo ko honno wawayno ɗen andude sifa bawuri ko woni wadde ɗo ko honno wawayno ɗen andirde sifa Aliou Ba Sokete hara ɓeɗo ɗe fof no wondi e ngu laamu dundaranka e goto wo laali fi mum si ɓe faala noon ɓe yaltina mo hande goy si ɓe faala ɓe yaltina mo hande c'est à dire ko neɗɗo mo bonna ɓe yaltini ko mo bonna ɓe soki si ɓe faala ɓe yaltina hande Aliou Ba hay fus wala ko honno ɓe wawata jokkirde nanguɗo Fonike Mengue mo waɗa hay fuy mo laamu ngum ɓaawo ɗo sukuno duuɓi Fonike Mengue foppino andi Fonike Mengue ko sokanoɗo fiyo labira hettu gonga Fonike Mengue hara ko kudeta mon on hara ko ɗum ɗon accitata mo onon o daro o wallito on fi gonga no ñiɓira lagine ya han tawa hiɗon faalamo manipulede o salo tawtude laamu mongum par ce que ko faala koyo gonga ñiɓu lagine ko faala lagine koyo taw hara vraiment en heɓay démocratie lagine hara ko jama on suɓata lanɗo mum on Fonike Mengue ko ɗum wonno combat mum on Billo Ba ko ɗum wonno combat mum on ko ɗum nangirɗon ɓe sokirɗon ɓe hande goɗɗo anda honto waɗɗon ɓe nder leydi ndi onon ɓe jokkuɓe CNRD fof andon ɗum ɗon tawon hiɗon wakkili daragol defanda inna Mamadi Doumbouya no gollude Mamadi Doumbouya no waɗi ɗum ɗo Mamadi Doumbouya no golli ngol laawol ɗo Mamadi Doumbouya simandu Mamadi Doumbouya no waɗi pon Mamadi Doumbouya hino saati moƴƴingol laptane Mamadi Doumbouya no dannude laptane Mamadi Doumbouya hino saati wattugol Mamou Labe Mamadi Doumbouya no waɗi ɗum ɗo no wattitiri ni onon on yejjiti Fonike Mengue bi joga Billo Ba bi joga Habib Marwan bi joga Aliou Ba bi joga onon on yejjiti ɓeɗo de fof ko toñaɓe onon on yejjiti onon ko duwanoɓe darade inna laamu ngun si tawi ɓeɗo on accitali ɓe men démissionnay onon on yejjiti ɓeɗo ɗen c'est à dire ko ɓe meeɗa gollande gouvernement sakko hay innon on kolayɓe dossier sifa no kooli ɗon dossier e sellu noon kamɓe ko ɓe meeɗa gollande hay gouvernement on sakko kolonɓe dossier ko honɗum ɓe meeɗi waɗude ko daranagol leydi maɓɓe ndin ko daranagol ndimu maɓɓe ngun ko wiigol wondema ɗo goɗɗo wawata hollude nder ndi leydi men ɗo jaggu ko ɗum Fonike Mengue darani Habib Marwan ko ɓe falanomo korompude o sali onon ko ɓeɗo ɗen yawɗon tawɗon hiɗon wakkili CNRD nanga ɓe jogoɓe destination inconnue onon daro ɗon e o réseaux sociaux ministre ɓen kadi daro yaha région 4 régions naturelles 4 régions naturelles Bawuri en wona leader daratoɓe inna CNRD en ala ɓuri ngu laamu ɗo
dano don wadon sifa o constitution do mo interdise don le non interdise don sina oui dana don wadon campagne innon en ala buri o saria do e nder leydi ndi tawa o saria do hino dagini hay fi gorko ti debboti hino dagini kala ko Allah huli kala ko Allah hudi kala ko Allah bonni fi mum e nder waduna do onon tawongi don wakkili onon wadugol campagne sutena Mamadi Doumbouya huɗiɗo inni tawetaki ko laamete tawetaki ko gouvernement makko tawete e ɗaɓɓugol laamu onon tawa ɗon hiɗon wakkili wattagol veste costume cravate yalton fewton jamamon on hara e onala laawol ko rewo yahon tawon ɓen ƴetton jet privé yahon jippo ɗon daro ɗon fewton ɓen innon ɓe komojoƴi wallahi on hulata Allah on hersata kala immiɗo dari fi Mamadi Doumbouya mi repeta o ninsiray ɗum wammayɗo mo yafaka kala immiɗo sutani Mamadi Doumbouya wimi mi repeta kadi e hoore nde fenande nde o feni e hoore ka jamfa ko o jamfi lagine o ninsiray ɗum wammayɗo mo yafaka mi andinayon ɗe toñe ɗe Mamadi Doumbouya toñi lagine ka jamfa ko bumanɗo Mamadi Doumbouya o intérêt mon personnel mo jokkuɗon tertiɗon leydi lagine ndin tertiɗon fi avantage ji leydi ndin ɓiɓɓe leydi ndi yo waɗu ko waɗi o onon en tant que koko faala ɗon konko ɗum ɗon tun hande kala wonanɗo on hiɗon wondi e makko kala mo wonana on ko yo soke ko yo kidnappe ko yo jama on fo jiɓo ko honto waɗa hande ko ɗum ɗon woni ko wonɗon hulɓinirde yimɓe ɓen innon onon lagine hetti hoore mum ko mo ƴoƴi ko mayɗo darante c'est à dire min mi weltanike Mamadi Doumbouya parce que si Mamadi Doumbouya arano ñoƴƴi guineyemɓe ɓen ko ñoƴƴi ɗo wakkili ɗo ñoƴƴugol guineyemɓe ɓen ko guineyɓe ɓe ñoƴƴa ɗo c'est à dire en wawatano andude aduna ɓe cadre ɓe malhonnête ɓe wonduɓe e Mamadi Doumbouya haray noon jama mi arali ɗo fi décourage gol on ko addilan ɗo ko andintingol on ngalaw ko heɓuɗen kon fof ko bonheur lagine o ngalaw mo heɓuɗen ɗo ande ko bonheur lagine ni lagine moƴƴe mi ɗaynata on mi anda ko wirni kono ko mi woni haccade ɓay Allah no okki en hakkille e faamu analyse en miijitoɗen moƴƴa ko waɗeten kon jogoɗen vision moƴƴo hiɗanen hoore men ko hiɗanɗen jama on kon ko hiɗanɗen jama on kon hiɗanen ɗum hoore men je vous assure lagine moƴƴe mi ɗaynata on lagine moƴƴe parce que o salte ko hiwɗen hikka o salte mo yiwɗen hikka ɓe cadre ɓe malhonnête ɓe yiwɗen hikka si ɓeɗo yaltitano lagine moƴƴatano aduna si ɓeɗo yaltitano lagine moƴƴatano abada lagine moƴƴatano Mamadi Doumbouya yo heɓu hande lagine hiɗen e novembre 2025 o ƴettirɗo laamu ngun pinka septembre 2021 wonen en 2025 yawɓe jangoye han heɓi diplôme ji mum ɓe ñoro ɓe dadito ɓe inna ɓe daranto criminel jo fiyo ardo leydi men ndi wimi on lagine moƴƴay lagine moƴƴay ala e maɓɓe mo anda wondema
dossier ji ko kola e président UFDG on sellu dalen fop ko fenande ala e mabbe mo anda dum ala e mabbe mo anda Aliou Ba bonna ala e mabbe mo anda Habib Marwan bonna ala e mabbe mo anda Fonike Mengue Billo Ba bonna kono dum do fop ibe wakili yettugol dum do fop baka e wiigol wondema gouvernement on hino wadde golle moƴƴe parce que nandi ko ɓeeɗo ɗen daraniɓe leydi ndin ko ɓeeɗo woni tana leydi ndin ko ɓeeɗo woni bonnoɓe leydi ndin kamɓe woni moƴƴinoɓe leydi ndin kamɓe nangowo mo bonna soka nangowo kala haalowo gonga soka ferma radioji ɗin fof waɗa kala ko faala ko tawata ni ko ɗum ɗo aransata ɗum yennowo nene baba ino wawi arde tawta ɓe yennowo ɓe nene baba sa wakkilike a yehi tawtugol ɓe ko a udditanaɗo baafe ɗen kono wowlowo gonga ko interdit yewgol tawta ɓe kala wowlowo gonga ko ya maru gongaji maɗin ton nyande ɓe nanguma wo ɓe sokete sina ɗum ɓe kinnapete ɓe naɓete ko goɗɗo anda musidɓe am si iwi ɗon e nden toɓɓere ɗon haray mi faala no ɓeyditude ɗum ɗo yo jama on andu wata goto décourage o wata goto décourage o victoire on neɓata si Allah jaɓi yimɓe ɓen ko tampini ɓe ko angal gomɗinal no wodi message ji ɗi mi hendoto mi profita ɗo mi jaboroɗi quoi parce que mi wawata jabade faux mais je profite ici mi jaboroɓe ndi message ji no wodi addanoɓe lam message ji hara hiɓe inna modi président Cellou Dalein Diallo ko faala kon no ɓe faala lamorde non c'est à dire ɗum wawata gasude démocratie kartal ngal ɓe faala han joni ni après tous les discours que président Cellou waɗi kon no wodi ha hande wonɓe addandela ɗi message ji ɗon min mi ndaari mi tawi woɓɓe ɓen ina ko président Cellou wolta ko ɓe nanata koko goɗɗo go wolata ɓe nanata ina kanko président Cellou ko ɓe woni wolde ko na ɗum ɓe nanata ok mi nanay kadi woɓɓe go no inna woɓɓe go kadi addanela message hara no inna yo président Cellou eto etete ɗin fop hande kadi ɗum ɗo ɗen c'est à dire wona yo ɓe accu hande kadi ok mo be mes messages ɗi no ɗuuɗi je ne peux pas répondre tout mais kono mi explique ɗo seeɗa fi yon faamu parce que si tawi hawri han hande no wodi sikkuɓe wondema président Cellou Dalein Diallo ino décourage ma wakkilaki itte ɗum e hakkil mum président Cellou Dalein ko Allah walli en hiɗen jogi sifa oɗo ko Allah walli lagine sifa oɗo no heddi min Iloba komi fellito si tawno hara nun sifa Cellou Dalein heddanoki harayno o combat ɗo ɗen fi lagine on harayno o mayino harayno c'est terminé harayno lanniya weltano ɗen jomiraɗo on ko tawata lui il est là hina non wongol mo ɗo ngol tum waɗi simi wi ɗum ɗo il pouvait être là hara ce n'est pas important hara ça n'a pas de sens mais musidɓe am wakkilare engagement détermination non 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 min ko mi yi non ko ɓuriri yimɓe buy fi kala woɓɓe ko ɗum innata ko ɗum woni faiblesse makko on patience makko on awa ɗum kadi ko Allah jonnata ɗum nani ko Allah waɗata neɗɗo yo wonu patient ko Allah waɗata neɗɗo yo wonu miijitotoɗo analyse si huwa woɓɓe ko si ɓe huwi non ɓe miijito woɓɓe
ko si tawi hawri c'est-à-dire be bonni ha gasi non si be wawa non mijitagol mais kono min ko min nata enen on a la sens d'avoir CDD il est jogi en sens parce que kambe depuis 2010 ko be fuddi premier présidentiellement élection ji mabbe hande do den ni il n'est pas découragé hande do den ni présidentiel Dale Diallo il est resté intact himbe buy winobe wondema ko kambe hande no wodi wonbe wiibe wondema sa yi en lamaki 2010 sa yi en lamaki 2015 sa yi en lamaki 2020 ko kanko sellu wadi wobbe hande no yetti dum donde fop dewte hore mabbe wo si tawno sellu jabano c'est-à-dire que hareno hande ko areno hande ko sellu dalen lami hareno kanko laamu makko ngoy landi no hareno goddo ko kan yettitino himbe benno accuse de sellu Dale Diallo wondema ko kanko sali lamade dum ko accusation ji molanadi di andanda hore mani en duwanoka jonnude be en duwanoka be dewtude dum don fi hondum parce que be hollali en dum sellu Dale ha joni jam fa ken taw do ko jamfi be sellu Dale wodi kanko sellu Dale o jam faki ene musibbe anko onon on yejjiti ko Allah woni ko windani mo be meden ko wurata e nder o aduna do ko balde jelu ko lebbi jelu ko duubi jelu onon on yejjiti ko Allah windata dum onon sadi ko duwat simi inni gondingol ngol ko meden dum duytori buy min nata fo kono duytori buy en yejjiti ko Allah windi kon ene goddo men no wawi montude ko Allah windi kon jaka e nder lagine no wodi wawbe montude ko Allah windi kon wada kambe ko be windi kon Allahu akbar Allahu akbar he wimion hikka ngalaw mo mi hebi lagine on ngalaw mo mi yiri jama lagine on wimi hikka non gonga mo yai gonga arta e lagine wimi hewti non ko gonga arta andi ko fiyondu min ni gonga arta e lagine parce que neddo wona do e toñede on neddo wona do e jamfede on kanko sellu Dale c'est que himo woni convaincu e combat mo woni on himo woni déterminé e combat mo woni on o meeda yejjitude Allah ko goto o meeda wadde didi dum don himo andi ko Allah windani mo ko mankata himo andi dum don weltida latoto monida latoto hiduda latoto anyuda latoto yettuda pinka latoto ajettali pinka latoto enen hande jama on yejjiti ko Allah windani banu adama ko feƴƴat si Allah no hoddirno sellu Dale lamota ko few ko lagine fo si immino ke dari ke sellu Dale lamota ko si Allah no hoddirno dum yo Allah dandu en dum yo Allah dandu tawde Allah hoddiranano mo laamu mais min ko mi yiri président sellu Dale ko lando tun o wawata wonde ko président de la république tun o wawata wonde si tawi balde cellal no wodi parce que si tawno wonata no président c'est-à-dire o wawata no jogade o détermination mo jogido o wawata de jogade ngal pellital ngal o jogido mais malheureusement wodi yimbe meden buy fayda innatake complètement be yeddi Allah parce que ko Allah andi mais kono nandi e yeddube parce que kambe hande be haabi wobbe be no wiide sa o nawyi yo accitu burbe mo duubi no landitade wadugol mandaji go hara ko laami be mandaji buya sifa wano Alassane Ouattara hande no laami mandaji buy 4e mandat no jogi duubi towdi hecci alaji sellu few ben no landitade mandaji go ben don innaka nawyi ben don ko wona wiede sa no wakkili yo ma yimbe buy no encourage de be
présidentiel mo meeɗa lamade meeɗa jamfade c'est-à-dire no jokki combat on pour que yo leydi mum ndin kañum kadi heɓu lanɗo parce que Allah waɗiɓe vraiment un homme d'état avéré jogiiɗo expérience et puis hina ekkitotoɗo no laamorte anduɗo no laamorte andi leydi men ndin kadi andiri leydi men ndin wa newre mum hande woɓɓe no jooɗi no inni ko ma bandiji ardo leydi ndin kono on neɗɗo ɗon ɗen wato ardo no woodi woɓɓe hande faalaɓe yo ardo découragé ɓe sabu honɗum sabu angal gonɗinal sabu angal andugol wondema ko ha ko nyande Allah hoddiri wo si tawi hawri fo wa'i wano moɗon si fo wa'i wano moɗon onon wonɓe miijorde non hay fu moƴƴatano ko aduna ɗo banni tawi ɗen jogi sifa selludale banni tawi ɗen jogi oɗo ko ɗum waɗi min ni on so yii mi inni on espoir no woodi guine moƴƴa ko parce que yimo ɗo si walano ɗo hare no lanni c'est terminé parce que hay goto ndaare jamfiɓe mo ɓen fof accitimo ɓe accitalimo ɓe yeyde ɓe wonoyi to ko sera o woye ko ɓe accitu selludalen ɓe yehi ɓe tawtoyi ayɓe ɓen ɓe tawtoyi dundaranke ɓen ɓe tawtoyi waroɓe ɓen ɓe tawtoyi sokoɓe ɓen ɓe tawtoyi kidnapoɓe ɓen ɓe tawtoyi wujjoɓe ɓen ɓe wakkili ƴettugol dossier ji fenande ɓe koola e selludalen o yi angal incohérence on sadi ɓe wakkilike yawgol tawta bandiji ɓe tooña mo ɓe wonno defandude on ɓe wakkilike tawtugol bandijo ɓe inna ko mo wonnanno on jeka woni e bonnude leydi ndin mo meeɗa laamade leydi ndin ko on woni e bonnude leydi ndin ko on jiiɓi leydi ndin ko on wari yimɓe leydi ndin ko on wari pay koy ko on bonni fi lagine ɓe wakkilike yawgol tawta CNRD wonɓe warude yimɓe ɓe gila fewndo Alpha Condé wonɓe herƴirde ni yimɓe kinnapira ni yimɓe ɓe wakkilike tawtoygol ɓen ɗon ɓe yaltali si tawi hawri ko honɗum woni neɗɗo dimo ko honɗum woni neɗɗo jogiiɗo conviction wano hande no mi wondiri ɗo de ni e président selludalen min si mi découragike e leadership makko on mi découragike e laawol makko ngol komi inni c'est-à-dire ko honɗum mi waɗata ko yo mi ƴettu hoore an mi yaltina few mi inna sellu découragé mi jooɗo hande kadi mi inna je ne fais plus la politique ma mi fawtike few parce que mi wawata accitude sellu mi wonda e dundarankejo mi wawata mi inna sellu découragé lan hara ko CNRD encouragé lan modi hara nami dimo hara nami neɗɗo ko ɗum waɗi toujours si mi fillitoto yewtereji an ɗin si lagine fof jokkino CNRD min ilo tum mi wona enoɗa hakkunde an e joomiraɗo an on si lagine fof jokki CNRD mi jokkata CNRD si lutti on mission ɗon tummo mi waɗata ko aduna ɗo yo Allah timminanammo mais je ne ferai jamais le contraire min en tant que neɗɗo banu adama mi jokkondira e waroɓe yimɓe kinnapoɓe yimɓe sokoɓe des innocents mi inna miɗo daranade leydi an ndin ɓuri ɓeeɗo ala haray no way wasi mi ɓortama ha laaɓi pos mi wattake e fus mi hollitirama aduna yeeso aduna Allah am fof haray ko non wayi par ce que ay fus haray mi heddora hande kadi ko wiyete valeur rien absolument ko ɗum waɗi simi inni on Allah moƴƴina e lagine mi turike Allah yo Allah taw haray ɗen wuuri selli en fop meɗen kono Allah moƴƴinanayi en lagine par ce que koko CNRD jokki ɗo hande mi haalanayi on ɗum ɗon mi suuɗata on hara en jooɗi tun ko suudu men en fop lootiɗen ha laaɓuɗen salligiɗen ha moƴƴi jooɗiɗen waɗɗen darɗe ɗiɗi mo be meɗen waɗiri ni ɗum ɗon tun yoni mi inni on je vous assure ɗum ɗon tun yoni tellement que miɗo felliti hay nokku ɓe fokkita itti non e sikke
mo be holli do yawre on o no buri be andude lagine président Cellou Dalein no buri andude be lagine président Cellou Dalein no hecci be few ko président Cellou Dalein fuddi golle be haybe hebaka ko président Cellou Dalein fuddi daranogol lagine c'est que be anda ko hondu woni hondum be hari on tumati no hari anda ka be hebete ko be do woni immade hande bayo yimmike o darike o wallitike be o soutenibe fiyo gonga nyibu lagine be jettimo be wadimo quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas, c'est-à-dire qui goddo mo ala hay fuy be sikki wondema Cellou Dalein kanyum anda hay fuy be sikki Cellou Dalein kanyum ko woni o heja e makko be sikki Cellou Dalein be anda e wondema be wadi non be toñi be bonni mo be doano ka bonnude dum don non en fop be wona e seede dum don alla jomira don ko goto pet ko dum wadi sibi inni en wona e seede haysi min ilo mi wura jama on seeditoto heboto himbe seeditibe CNRD arno wadiri ni lagine bonniri ni Cellou Dalein mais dum don sifete l'histoire retiendra ça parce que Cellou Dalein ko folaydo onon aybe be non c'est-à-dire on hebay ko sifo don parce que Allah hollay on dum nyande ngo du wadi simi sifani on mi artirani on seeda e der yewtere jang histoire annabi Youssouf c'est-à-dire vous allez voir wobbe sikka non parce que joni ama haray satti joni si on tigi joni no ukkindirde politique et l'islam non mi ukkindira politique et l'islam andi ko fi hondum ukkinder ton hala l'islam ko parce que kanko Doumbouya tigi ƴetti l'islam on tom tambi o ƴettu dina man kan deftere nden kamilure nden o tambi o hudi ko fi hondum o ñaɓaranno kamilure nden ton awo ko kanko ƴetti islam on naadi e mum parce que mo anduno guinembe ben ko l'islam on ɓuri hoolade ko dina sadi ko dina en sadi mo anduno julɓe ben fof ko koran on hooli chrétien ɓe ben fof ko bible on hooli o ƴetti ɗiɗi o tambudi andi o tambiki ko guinembe ben ɓuri hoolade kon awa ko ɗum waɗi si tawi hawri fi dina kan naati e muɗum wana onon wonɓe joɗagol kala ko goɗɗo wowli aron wowlol le contraire de on wawata jiiɓude hakkille himɓe ɓen vous ne pouvez pas hey Mamadi Doumbouya kanko tigi son yimo hiɗo reeni ko aaden mo andanɗa hoorema ni hino jooɗi ko hana joɗade himo walude ko hana walude sadi son yimo tun hiɗon suti oɗo ko woni ɗon o duwaka wonde ɗon ko ɓorni ko o hana ɓornade ɗum onon tigi on sutaki he Allah jippota ko holla e musidɓe an ko enen udditata hakkille men ɗen gite men ɗen faamu men ngum faamen mais Allah jippotako si tawi on faamali si tawi on faamali ko ɗi sinji ɗi Allah woni en e jonnude wallahi nyande nan ɗon Cellou Dalein ƴetti avion no jippade Conakry nden nyande on faamay wallahi je vous le jure le jour que Cellou prendra le vol pour descendre à Conakry si tawi on faamali ha nden nyande on faamay parce que Allah jippotako de Allah ko message yi naɓata mais tous les messages que le bon Dieu nous a envoyés si tawi on faamali on alay analyse de wallahi on faamay nyande Cellou Dalein ƴetti vol ari cippi Conakry wo nden nyande on faamay mi andi ni on guine moƴƴay wata goto décourage fi CNRD ko gasuɗum onon jokkuɓe nde fenande ɗo marɓe hakkille faamuɓen fof yiltitoto ɗe balɗe ɗo marɓe hakkille faamuɓen ɓe yiltitoto ɗe balɗe ɗo et puis hara noon kadi ɓe suuɗitaki ɓe wowlay clairement min on mi yalti e ɗum ɗo parce que fenande no ñappa kono siyay
on fop modon hidon suti o constitution wadado do hande autorisa hay goto yo wonu candidat indépendant et pourtant ko dum immi don dari don encourage don no dum do no moƴƴi won do no ay wonde président ko neni jonno yino windi ton ko maire jo doit ma parinu de maire jay goto ala e modi Mamadi Doumbouya so wona candidat ko il faut mo jogi parti politique ala parti politique o wata wonde candidat indépendant il faut borto tani on il faut jonnita laamu ngon o wadata dum hay goto holaki oya ko hondum faala don musibe am alla jippota ko inna on wattane hila ko onon duwa wattande hila parce que mo jonni on hakkile faamu awara non lannata haray kadi mido andintina jama on fou wondema fi o kagnot no wodi wobbe be famali fi o kagnoton hina fi régime goto kagnoton ko fi meden enen jama lagina on kagnoton ko haysi tawi hande mimmo mi buri faalede yo laamo lagina on présidentiel dalen har mo laami ko yo kagnoton konti musibian lagine moƴƴay musibian en moƴƴine lagine musidɗo banu adama considérete nder leydi mende parce que ko enen imposata ɗum ɗon fi banu adama on ko ma ɗum teddine e nder leydi lagine ni ɗum ko enen jibinande leydi waɗata ɗum ɗon haray ko ɗum waɗi simiɗo noddita foppe o kañot sambuɗi ɗin en wawata wadde ɗum ɗon ɗon andi laamiɗo wo laamiɗo si tawi hawri dugulaɓe no ton o yisi fa be dugulaɓe be hiwden ɗo leydi ndindi moƴƴata leydi ndindi moƴƴata ko ɗum waɗi simiɗo toro toujours yo himɓe ɓen fop dugulaɓe fop yoɓe yaltu yoɓe yaaru ko senerde si gonga ara par ce que gonga on hande kadi do hakka ukkodirde e ɗum ɗo e o manipulation ɗo ɗe penale ɗo ɗe o démagogie ɗo haray noon on no entelanni message on juuti haray miɗo yaafini buy mais onon marɓe ɓen acce fi Allah ando wondema son ƴetti mbuudi ko jogi ɗon kon on jonni men on haykadi je vous assure haray on hayka mbuudi ɗi parce que ko fiyen heɓu teddungal ko fiyen impose citoyenneté men on yurmeɗen hoore men yurmeɗen yimɓe men ɓen hande lagine no duha yurmude en hande koko wona ɗen aybinede koko wona ɗen aybinede mi yi vidéo ilan hendi yurɗo Sénégal mi yi sénégalais no waɗi vidéo no inni guinéemɓe ɓen fuu marɓe hakkil ɓen wo marɓe hakkil ɓen ko yoɓe eto ɓe yalta lagine hewti wo son yii koko wona wolede fi guinéen fuu fi pullo fuuta fuu ko fi pullo fuuta sa wonno wolde wo Diomaye Faye ala e wolde Sonko ala e wolde Sonko ari Conakry wo nani ko inni kanko wo gema wo kanko affaire frontière jini kanko ɗum no kanko koye fof koye hunde wotere kono ɗon andi o ala e défendude guinéemɓe ɓen o ala e défendude fulɓe ɓen ko wona wolede kon fof kanko noon o artiri hakkille men ɗen enen fulɓe ɓen on inni si tawiɗo mari hakkil koko ɓeɗo fanki kon fof koko ɓeɗo fanki kon fof donc haray honno wiyantelan ni kono ni ko Rosine mo landare numéro cagnoton aɗumannoto sa ndaari ko page a yiyay ko numéro ji buy quoi je ne peux pas te dire tout mais il y a beaucoup de numéros andi haray noon si a noddi kadi ko plus 33 752 56 16 82 plus 33 752 56 16 82 ay bay numéro on kadi ko privément on famille musidɓe am on andi on ɗon ɗen ko wi ɗon kon c'est à dire ko fankini ɓen ɗon kon c'est pas pour rien so yi nationalisme on kadi no ƴawde Sénégal c'est pas pour rien ko gonga woli gonga non
wela ta go yimbe ben kono ko buri kon no wela wobbe wela ta fo mais kono no moƴƴi min par exemple kanko ko wi don kon moi j'ai aimé la vidéo fi hondum parce que udditay hakkille yimbe ben yo jama on andu wondema hande lagine wallahi lagine guinéenjo yo yaltu yaha Sénégal yaha Côte d'Ivoire yaha Sierra Leone yaha Liberia yo guinéenjo pullo surtout pullo Fouta yalta ya e dum do wallahi en heɓali tun laamu en daraki kadi fino heɓiren ngol laamu ko ɗum waɗi si tongiɗen han fewdo ɗo ni parce que si mi watti e hoore am min tigi neɓali komi fuɗɗi daranagol leydi handi ko enen accuno ɗum musidɓe am ko ɗum ɗo non waɗi simi inni on Guinée moƴƴay parce que yimɓe ɓen no wonde conscient o yi e hoore ko manipulaɗo fo ko mbuɗi bonnaɗo fo ko yi yimɓe ɓen no darti ka o yimɓe no darti wonɓe yawde ɓen fo ko Allah faalana e moƴƴere waɗi si ɓe yawde ko ɗum waɗi simini ɓurten wakkilagol enen wonɓe Sénégal haray wata goto e moɗon fijir encourage gol ɓe yimɓe wonan ɓe dundarankeɓe waton encourage ɓen so yiɓen ɗon on haalanaɓe capantati on haalanaɓe capantati on wata on dogu lagine aron ton kadi ɓe jiiɓa on ton waton jaɓu ɗum kala mo yiwɗon no darano ton CNRD yeyetemo gonga wato hersin on parce que onon hande ko jiɓiɗon ko honno lagine moƴƴita hooton parce que ko hootugol guineɓe ɓen no dowa hootude ko mum hande hay guineyeɓe wonɓe Occident ɓen Europe ɗo Amérique fof yino c'est-à-dire fof ko habbi tigi on koyo lagine heɓu lanɗo ɓe hoota jama on haaɓino yaltugol jama on fof falnoma hootude iɗen jogii leydi ndi ɓuri mum ala en jogii leydi ndi ɓuri mum ala on faami donc way ko no woniri Omar Dallas voilà retour sellu on inchallah rabbi waɗay jama on yo hoolo hoɗɗo jama on yo gonɗin jama on yo tabitu jama on yo hoolo on nanno ɗo président selludal en ko ɓe wino kon New York ɓeni kamɓe ko ɓe faala ko confiance yon jogoyma yon mobilise yon soutenu kamɓe on hiɓe yeeso wallahi si en waɗi ko ɓe wi kon je vous assure la victoire est proche la victoire est proche donc haray onon miijiɓe façon ji ɗin fou hara hino inna woɓɓe ɓen hara no inna depuis 2010 ko ni eni kona terte ɗum on andi ko fi hon ɗum woɓɓe ko hitande tun arata lebbi hara ɓe heɓi laamu joma e fayna ko prison o wonno kanko e oya kanko e Sonko est ce que hina Sonko habbano fiyo wonu lando mais kono ko joma e sake ko wi Allah windi kon goɗɗo wawata montude on nani moƴƴa ok onon ɗon sikkude si tawno hara non président Cellou Dalein Diallo hara il n'était pas convaincu il n'était pas engagé donc sikkude hara no ɓe découraganoki mais hara no ɓe accitino hara no ɓe jonnino goɗɗo go ɓe tertike mais le fait qu'il est là le fait qu'il est plus déterminé le fait qu'il dit qu'il va rentrer encore ɓe hootay onon no sikkude ɓe hootata acce wigol ɓe joni ɓe nawyi neeɓi ko ni ene Ablaye Wade ko duuɓi jelno ɗaɓɓude laamu ene Alpha Condé ko duuɓi jelno ɗaɓɓude laamu ene Nelson Mandela ko duuɓi jelu ene Alassane Ouattara ɓe jattali mo e nationalité on Alassane Ouattara fure yumma makko on ɓe irtoyali ɗum ene onon wiyoɓe ɗo de Cellou Dalein ala ko waɗaka ene goɗɗo irtoyi fure ɗuma mawɓe selluɓe
goɗɗo irtoyi fure maɓɓe goɗɗo ko waɗete ko metti ene goɗɗo mettinante han tawa joni hay mawɓe maɓe ɓe irtay fure on ɓe dara est ce que ko a jeeyaɗo e nder ndi leydi ene mone feƴƴay ɗon awa musidɓe an ande wondema ko Allah windi kon on wawata montude mi wawata montude Mamadi Doumbouya wawata montude Alassane Ouattara wawata montude Macron ɗo wawata montude Donald Trump wawata montude ɗum ɗum soyez sûr Poutine wawata montude ko Allah windi kon wallahi goto e men wawata montude ɗum ko aduna ɗo ko Allah rewnata ɗon kadi ko wimi on ko c'est à dire ko hay goto e men wawata andude ɗum ɗon kadi ko so tawi noon hiɗa jogii vision hiɗa mari hakkille faamu tu perçois awa haray musidɓe am yo Allah ɓurten wallude hara en neeɓi daali e ɓeeɗo kanko jomiraɗo wawɗo on yo ittu ko bawgal makko hara o ɓooyindinaali en e ɓeeɗo ko eɓɓa kon fuu ko eta kon fuu fiino ɓeeɗo iwra e hoore meɗen yo Allah laatinan en ɗum ɗon hara juutaali mais wata goto découragement ta goto découragement musidɓe am ɓooyi juuti muusi neeɓi kono sen hoolike joomiraɗo on taguɗo en on mo fellituɗen ko hoddiri kon feƴƴata si mo masuno goɗɗo ittata ko masa kon watta goɗɗum go jogitoɗen ɗon musidɓe am wakkilo ɗen hina dey ko danki on tigi waali inni e wakkilo ko ɗum waɗi ɗo simi inni on goɗɗum ɗum c'est à dire ko e nder wakkilare nden Allah wallata ko ɗo simi inni on wakkiliɗo engagé ɗo déterminé ɗo ɓuri présidentiel dalen mi yaali mo be non e méthode ji mum mo be no Allah tagiri ɗum woɓɓe no wawi muñal woɓɓe wawata mi wolani on ɗo message o ngo juuti mais kono senditane mo c'est important nani haray si Allah jaɓi en folay min mi waɗa he ɗiɗi lagine noon ɓoyama aybinede ɓiɓɓe leydi ndin kono mi ɗandini on lagine ɗo lagine min vision an o c'est que yimɓe ɓen aray ɗaɓɓere lagine si Allah on jaɓi yimɓe ɓen aray lagine ɗaɓɓere ouais ça je vous le dis haray noon en ittata ko goto mone ko avec plaisir parce que en ɓooyi yaltude yaha ko yimɓe enen kadi ɗen tori Allah janngo yo yimɓe ɓen ar ko men harana enen tu yaltata yaha ko yimɓe ɓen hara ko yimɓe ɓen arata ko men haray ɗen tori jomiraɗon yo wonir noon enen kadi leydi men ndin Allah no waɗi ton ɗen ngaluji ko tawta ni hiɗen wawi accueilde jama on yimɓe ɓen heɓa golleji guinejo on kan itte sikke haray guinejo on ko torana ko habbora ko tañƴinana ko jango haysimo ko chômage hara o heɓay salaire ko ɗon fokkitude yo musidɓe am ina fi angal kuram ma angal ndiyam ma angal laawi ɗum ɗo fof en yejjitoye ɗum ɗo Allah no arde si Allah ho jaɓi Allah hawja ko woni tun ko saayi mo happi on o hewtay o timmay tis mais hiɗen yawde ko moƴƴi si Allah jaɓi nani haray on jarama haray inchallah rabbi men aroye fi kañoton ko Tidjane la puissance 14h ɗo ɗum ko 13h heure de Conakry haray en joni kadi si Allah jaɓi nani haray ko synchronisé Tidjane kañum e ko ilo e la diaspora ɗo ɗe nani haray koko mi wolani on fiyo kañotto waton welsindo fi muɗum nani ta goto hulu e ta goto miijo komin faala ko yo taw hara menen ɗo tigi simin ala ɗo menen tigi hara vraiment jango hara woɓɓe no ɗo mais ɗum ɗo ko yo wonu quoi wakkilo ɗen mo be men ko inna ko bi tagatin marɓe ɓen noon wawɓe wallitade ko dirti kon yoɓe wakkilo watta ɓe amu sifa ɓe yimɓe ara jooɗo ɗo yewta menen ɗo ina puynan jokkini men ɗum ɗo ko giggol e faale e himmangol fi ko meɗen kadi no changira ko ɗum waɗi nani ina puynan ina ngal golle kono noon
argol fewtita jama on fo wowla hara suuɗaki ko ɓay kadi koko moƴƴi hina ko boni wakkilo ɗen fi no banu adama teddinire ko meɗen wakkilo ɗen fi no imposiren citoyenneté men o modi siɗa jogi jawdi a waɗi e ɗum ɗon Allah wallete Allah ɓurtete wallugol haray kadi mo ala ngannanaka inna ko ma waɗa ko ala ko bi tagati. Merci beaucoup haray à très bientôt vraiment on faut on jarama haray yo jamme kisi e wone meɗen.